Okay, kaligid-ligod tayo makinuman tayo ni Administrative Officer Mr. Jerry Valdez, iti Barangay 17, Santa Asuncion, wenno formerly Samak, kaliti reklamo, sektan pala iti kalsada nga abay iti Barangay Hall. Sir, ilawlawag naman, no, natin nagbalin nga ng problema, no, apay nga nagbalin nga na lubak, kaliti aside ka iti Barangay Hall. Okay, na imbaga bigat tayo aming kakabsat iti dumdumig iti nalata ka radio station ti Bumbu Radio. Actually, di sakbay ti todo deta nagkaroon ti plano ni kapitan nga gaburami di dya kasi libak-labak. Pero ang nangyari is that no imoy ti tudon at dami ta nagkadya ti sitwasyonan. Anyway, recently at the order man ni kapitan nga dalusan mi deta ngim nagkaroon ngamin ti ado nga seminars mi nga natendaran tayo tinaglabas sir. But ita the schedule dagiti kadwa tayo nga tanod daw may dekat hindi dyan nakita yung kapsat. Teko na kon anyaman iti reklamo nga dumano ni ti barangay ket aksyon sigod niya po kapitan. Okay. Dito kalsada ti sir, ano tinagbalin nga problema nga apay nga bin malubak. Di dyan apo no makita yo dati ti daanan dati heavy equipment sa kwat iti kala kumpanya. Ita amin apo iti pagnaanda ket no kastoy nga lepas ito todo talagang hamo may wasat ti pinaglubak-lubak na. So anyway, tay ko na ni kapitan nga data met inted na nga priority mo bra emingem tay ko na kon dumawdawat kami kada kayo iti panakaawat yo ko mata di mi nagulpe nga ilepas. But anyway, ito numalem makita yon to iti diferensya na tay tatapela nga orderin na kanya nga apo kapitan nga isu iti priority mi nga obrayan deta apo. Okay. So, na sa bayagan nga yung problema. Idi nang rugi deti apo idi tuttudo so idi nagtuttudo pinagaburan man ni apo kapitan deta nga dalan. Ngem haanlat na maiwasan kasi di gabor ket ate kuna kon mabasa talaga aglik kaong. So ano kuma concrete talaga may kabil ket alam makita mi agbayag ngem deta deti kas na first aid namin di apas pasamak. Adi manat kailangan na maobran tatno maayos dito iso tinubobrami te kuna kon lepas apo tuttudo iso nga kasi tiba nagnangyen te kuna kon arami mi amin ti kabayran mi tatno deti a problema apo kas direksyon ni apo kapitan ket arami mi tatno malpas deti a problema. Okay. Sir, naku na mga babay ni heavy equipment. Awan kadmat nga min tigas na panang maintenance na kalitiya at kanayon nga dala sa atin. Nakasaksakit man na panunutin apo tano ko malang mabalin kita kinawatan kami kadigding kumpanya tamang tedda ka lang kumamit sang kabasit iti pang i-maintenance deta nga sitwasyon deta nga portion na pintas kuma ngem idi imbaga ni kapitan kanya kaya imbaon na kuna kadi ngayon nak magisalita kadi giti kumpanya ta dumawat kita nyaman kung mga may tulong daw nyaman assistant para kadeto ngayon up to now nang ibaga kami timet lented da apo kadi di pinanggabur nga dagadi kete ko na kon leplepas ito todo di daga ad-adda nga nawarak-warak iso nagbali na kasi apo. So ano may panamnama yung sarili ka barangay specialist ka na masansan. Okay. When apo kakabsat ko nga dumaldalya sa kadete nga area agkariya ka bilang administrative officer iti Samak within this day tatang aldaw apo adda makita yo pagbalbaliwan na adda makita yo pagbalbaliwan na itatan apo na kanen instruction dagiti tanod nga mapandapay katen di adapay batudjay ken anyaman nga ipatag da so within this day apo arami dem iti kabaylan mi tatno na maliwliwa kay metlae nga magnight nga portion ti barangay mi apo.